Kiri Chukya tongma jorawo se tebose jengjal kotor angsiwo Watwi Nokbar kotor phaima bai nok khungsa tongmani bai thangka belaino khamjanai koktoma patimung korbuk bwkhakse bai khobjak Manikyo Dewan village committee amchayo tongnai Birendra Tripurani Nukhungo o koktoma manma yagulo bini nogo nainani thangai sogikya TIPRA Motha bodolni secretary Bishal Deborma senior leaders Pushporani Tripura Haradon Tripura no khoboite kobuni adongro Bachawikha tongo Monimonglai Selena TIPRA Juhel TIPRA ani buri bunghalai Maduri TIPRA ani bunghalai Birendra TIPRA ala ang tini araita duja somoyo ani gotona oin thaha nogano subhasu kusa khlai mahalai kusa su ongnai hamnai rani bung Porobin Kumar para Purwo Manikyo Dewan Chadi hambai noro nugiman khana जों tabuk Purwo Manikyo Dewan sopaijak actually chini takhuk koroksa ni bini nok norok tabuk nugiman khana ge boro omoki bini busarok omo bini hik ge takhuk ni nok tongmani tau tini matro suru siku Watwi phaimani te Nokbar kotor to kobang phaikya kobangma robot bagan nostongkha baikha omo जों kobangma no report khlaikya haipano especially जों tabuk nok no si manai haini bagi noro nugiman khana gori borok basini khungthai baraba gori no kobang ge borok nok kotor boti semaya noro jotono saimano gangkai oboto bidun bisiti norok nukhana busak khorunai bihik busai borok tini borok thunai borok sanai ge जों nainai ei je जों busuk jora buskango help khlaiman ge ang already SDM bo salaikya ge finance segang ang SDM inform khlairka ge borok no je nok paimani busuk jora जों help khlaiman ge hisabo to जों 80-90,000 to जों mano but ta busuk jora borok no जों help khlaiman sarkari babe ge buskango जों nok ni teibo जों salainai ge aboto जों tabuk bidun bisingti to joto clear khai salia haipano noro obostha nukha omdai ke chini TIPRA kobangma tongnai ge ang request khainai chini leaders rongno sudu chini korbuk sub division oineno jaga simbote noro please thangai kisa naidi ke SDM officer noro jogajog khlaike janai jate ajago chini kri boro rongni bagai financial help mano kisasuk nok tangnani bagai 80-90,000 mano gangke asumai apano 50,000 pano manai naidi o kri taimo beleno sugu haini bagai ang sanai chini korbuk sub division ni SDM team rongno ba sanai norogo je boroni poribarni obostha naidi ge borokno dati datino help khlainan bagai ang no khanibo koinai ge ang chini emle sar Sanjay Manik no koinai isa nahardi yang digi te chini doli riang no ang koinai je chini yang isa nahardi osono sanai Shebok nangai tongnai eba sebok rutugui tongnai rongni bagai belekino kaham koktuma Monday kairai Don Bosco Higher Secondary School shebok nangai tongo shebok tlangjangnaI jerok musungnai borok khorongoi mano shebok tlangjangnaI eba teachers recruitment wngkha English Geography Maths Science Computer kok borok tei History qualification postgraduate with B.Ed jerok B.Ed gna borokno gobang kok dorok rwjaknai Koimung eba application runani paithak date wngkha 20 March 2024 logi biodata nangnai haike jerok shebok rutugui tongo borok kwrwngoi mano nikuma Don Bosco Higher Secondary School kairai pin code 799045 Monday West Tripura Gov Recognized Institute email dbsmonday19@gmail.com www.donboscoschoolkairai.in phone number 977-455-8569 take is a Kokdo number 60096211053 take is a Kokdo number 897407561 Admission Katal
2024-25 academic year ni bagai admission katal chengirikha Monday kairai amsoy tongma gov recognized school Don Bosco Higher Secondary School. Limited seat no available tongnai first come first preference. Admission ni last date 26 March 2024. Hake dati dakti krungdi janin jani busabuti rongno admission khlairi di Monday kairai Don Bosco School Nikuma Don Bosco Higher Secondary School kairai pin code 799045 Monday West Tripura Gov Recognized Institute. Email dbsmonday19@gmail.com www.donboscokairai.in. Phone number 9774558569. Tekise kokdung number 60096211053. Tekise kokdung number 89740755641.